Andan jing mare hapo West Khasi Hill haka Khasan Tarik Agos Arjar Fly. Kalau akor keteng nega 6 km freedom run organized by Office of the Commandant Foot Battalion Meghalaya Police Sopian. Date and time the 15 August 2023 5:30 am to 6:40 am. Venue starting point kan hapo Nanba Bridge Jingking Nanba. And finishing point will be RP Gate of Foot Battalion Meghalaya Police Sopian. Dan sedang hapo nanba berpenkut hapo Sopian. Parka prize murni nam takini kan long yagi ba khatsau snem sejrong. First prize kan long Khasan Spa, second prize Siajar, third prize long San Spa. Yagi ba khatsau snem shapo first prize kan dei Khasan Spa, second prize kan dei Siajar, but third prize kan dei San Spa. De hangne claim IA registration ne te phepan poibe ya kate Khasan Tarik Agos nagamta bakwa banishimanta ya kane ga jingemare bat ya kiba khasaus nem shapo marba phepan proof ba phidei khasaus nem shapo hakatu kasngi phepan ra igino gi ID ban pisha ba phidei ba khasaus nem shapo e tangine gi jiptip khule shubon